Anya laki din! Pumanag na kalakay, kas kalaasong agtiwal. Ay, arak ko ma. Nga, arak manin ti sapsapulam. Dinak pa yun ikaskasaw. Day talatan arak ti sapsapulam. Anda ko maarak. Arak latan ti mapampanunot mo. Tunggalagsaw ka arak. Lumarak man. Na, papanam. Nakagsapul iti arak. Anya, inga sa pula, hindi arak. Wain iling bakit. Magkakapsudak na wan arak. Ala, tatang, nakainom kayo manen. Agong ungat ni nanang. Abay nga gungungat ni nanang mo, anak ka. Kasano? Saan kayo matatao dito'y balay? Napanangad nagsapul iti arak. Ipangpangro na yung kano ti aginom iti arak. Diyo pa'y kano pampansinan ni nanang. Anya ka po apansin nagpaila ni nanang mo. Dahil ta arak at ipangpangro na. Tayo sutima ka iti ragsak kanya. Lakay, agriin ka. Lakay. Agriin ka, kunak. Ay, bisit ka laklakayan. Iturugan na kitain. Sapay ka digdigos ka. Agriin kan, agriin kan, kunak. Apaya iling. Anya tibagam. Ay, nagadupay lasaw. Umay kakitayin. Papadantaya. Ay, disturbo kayo ni Paraturog. Baka mo kay tibiyag mo. Pagbabawyam sa ramitak. Bigbigat. Ngamtengad manan ti arak ti pagpagkalam. Kanya pagpagkalan na sasawamilan. Ay, imbag pa'y day ta arak tama lips to lips mo. Siyak nga asawam dinak pampansinan. Ay, sumardeng ka man dita. Siyak man tinakita maun. Anya nga ta, no day talaangan arak ti kaidam. Wan, da kayaw ti agasawa. Naniyala ka niling. Agsilos man ako nakaon. Ay, sa anak nagsilaws. Ikan ka pa'y iti igatang mo iti arak ka? Sigurado ka? Wan, ikan kantaw iti igatang mo iti arak. Aramidam ti kay kayat na. Taramidak mo ti kay kayat kaw. Nagpintas ka matananang. Kaslasaan asi ka dayta? Ay, 100% asyak daytoy, Gardo. Awanin ti sabali pa'y. Nagpintas ka talaga, nanang. Bagbagay mo dayta impapukis mo, abuok mo. Nagbanglo ka pa yan. Kita ampay daytoy miniskirt ko, no bagbagay ko laang anak ka. Ay. Kasla ulag dagiti nagdadakkel nga urat na. Aw, apay anak pa uli magkamutan. Kita umatlatan ti gurong ka. Bagbagay ko kaday. Nanang. Bagbagay mo launay. Nagpintas day tagurong yo. Kasla gurong apang Miss Philippines. Ay, dayta ati manugang. Agsasao iti pudnaw. Ay na, kay kayat ka no kastagar daw. Ay, anya lakid din na ya. Nagrugit manen ti parangan. Ni matataambo ti umay dito parangan. Ay, nagtaraki matan. Sa dino ti papanam, unay day tapurma, nabisngay pa'y day tabukyo. Ay, kwa, mapanak man ijay ilay, barok, agudungak. Nagpurmakan nga agudong tatambo. Ati mo pa yan dagiti agtutubaw? Ay, manak, gardaw, barok. Day, labsan ka pa'y diti parangan yaw, wen? Ne, apa yan lala, nabartag mata simbang pat ni tatang mo. Binartek ka no ni Tata Ambo. Bigbigat, nabartagan ni tatang mo. Aga magure ka. Nakitak mo't itay ni Tata Ambo. Saan mo ta nabartag? Anya? Lala, bakit? Nakapurma nga agudong. Kasano day ta?
Nila ang tatang tinabartag iti naginumda. Kaslakastan na. Ay, unay yan tibiyag. Ay sos, agkantan ni tatang mo. Ay, Ay, anyalakit din ni tatang. Nagbalin manen, asinger. Mayat, agbalin gaya masinger no mabartak ni tatang mo. Uray silang, ayos lata. Kabarbaro manen ita lipstick mo, nanang. Gimatang ka manan. Nanak kaw, nalabagamot a lipstick ti kayat kaw. Ay na, naglaing kayo lakit din nga gastos ay nanang. Ayawan bibiyang mo, takwartak mo tigat-gatang kaw lala. Awan mo't papananyaw. Adda kayo lang mo dito nagtibalay. Naskan ka di pa yung agpa-beauty kayaw? Ileng, mangisaga na ka iti merienda. Adto iti kwarta. Ingkalaangan gumatang iti arak nga inumam. Anya, Anyalakit din ni nanang. Apay nga ikam iti gatang na iti arak. Isaw, ti merienda na. ay day ta ti asawa. Isupayan ti mangtad iti arak nga inumag. Adto pa iti paggatang mo iti pulutan. Oray agawid ka iti kayat mo nga oras. Ay, Ay, agyang manakilding bakay. Ay, nagsingpet ka nga asawa. Manaw ti kaskan ka. Di ka di madanagan. Agkita ta kunak mo. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Sigurado a magustuhan ijay. Bye! Nanang, Nay, si mo gayam gardaw. nakita yo ka din ni tatang, itay payasap sa pulak. Napanaginom iti arak. Anya? Mapankalatan iti tirsina apagin inuman na iti arak. Panawan na, takayat kaw tagmay-may siya. Ay, uwan nanang. Salpag, nangagnan sa mit dagiti imbagbagak iti cellphone. Kalaat nga may nga imbasidang. Mga lasing ako. Amo ka, saanin anas kun nga ibagampay kanya. Makatutulog akong ileng. Bakit? Maturog ka, lakay. Agriing ka iti oras sa akayat mo. Awan, timang lapod kun ka. Magkargano ka styling. Ay! Dinakman agkan. Apay nga iwalin na nga bakit? Inagkan ka lang. Agat imburnal tingiwat mo. Ingkakit din maturog. Padasempay nga agkan naktadis nogak day tangiw-ngiw mo. Ya. Dito yun ti pagkaiwak. Ado ti makayok dito eh. At dapay dagiti natumba kayo. Karting... At dagkarkarasakas iti day tapasat. At nga ta sa bali at tao dito'y kakaykaywan. Day manen. Bueno, at atap nga ayop iti day banda. Ay, inaman kidigitain. Ang mga no pagsayaatan day ta. at tuyon ti danom, gardaw. Ay, mudo yan. Ay, inarubob mo matan day ta danom, gardaw. Ay, mawaw ka launa yan. Agyaman na ka. Agyaman na ka talaga. Nalamiisan mo't langan ti karabukob ko. Ay, nagtartarayak namin na nagawid. Apay, anyat intarayam aya. Ay, dagiti banyas. Ay, dagiti alingo. Apay dagiti alingaw. Nakalabos dagiti alingo bakit? Ada ayamot alingo ang nakasapen. Natural ang nakalabos. Ay, mangibabain dagiti nga alingo. Mabainak no siyak. Anya kumatiibain mo? Nagalas ni nakita ka. Nagalas at talaga. Jakla ko man nakita dagiti nga alingo. Nagalas ti tsura da. Anya? Ay, kaya't ko pa'y tinanong bakit. Ikanak, tani, mawawak, ang nakakita ka dagiti lamu-lamu nga alingo. Kayat mo ti kwarta, gardaw. Jakayat, nanang. Kayat mo ti naimas asidaan, gardaw. Jaklat ta kayat. Ay, kayat ko gayam, nanang. Ala,
Ikan ka iti igatang mo iti naimas asidaan, Gardaw. Igatangam mo ni tatang yaw iti naimas apulutanin na. Wan nanang, sure. Ay, rumwarak man kitday. Sa dino ti papanan nyo? Inaklamaki inistorya kadagiti babarkadak, Gardaw. Ha? Aw, apayak kasta ti panangkitam kanyak, Gardaw. Kaslada kayat mo nga ibaga kanyak Kwa. Ajak kayat ti panangkitam kanyak, si Kagardaw. Uray laag silaw ti matam amang pereng kanyak. Hay. 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 Naay, una yun day ta pa nagsinaay mo, Gardaw. Oh my goodness. Apay ay ako nakmanan. Amok met no anda pa kaburiburam. Tauray la lumawa di ta abot ti agong mo. Awan ka di ti madmadlaw mo kini nanang, bakit? Awan met, adaya ti rumbeng a madlaw kaw. Basta, paliiwom langan ni nanang mo. Anya, apay ko maapaliiwak ni nanang. Basta, sana rumbang asyak ti mangibaga iter aramiden ni nanang mo. Ibaga mo no anya ti mapalpaliim mo ni nanang kaw, Gardaw. Mala, ibaga kun tapilitan nakmet. Ibaga mo no anya day ta. Adda sidecar ni nanang mo. Anya a sidecar asasawom di ta, Gardo? Adda lalaki na. Anya? Adda lalaki ni nanang? Asino? Ni Tata Ambo. Anya? Kanayon ang makitak nga agkuyog da tataambaw kanana ileng, Lala. Anya lakit din ni nanang. Bakbaketan lang arodan, maaramid na pailaang ti aglalaki. Kasanaon, numaamon ni tatang mo ti madingar aramiden ni nanang mo. World War III ati mapasamak. Mangibabay ni nanang. Ay, italaan na amwak nga dagayang madingar aramiden na. Nabayagan ang mapalpaliiw mi dayta. Saan kami lang agsasaw, Lala? Ay, siya kun ti mababain iti dayto nga inaramid ni nanang. Nanang, nagapuam? Di talaa nga nakaw. Sa dino adita, nanang? Napan ko la sinarungkaran dagiti gagayim kaw. Bakbakutan kayo lang arodan. Agaramid kayo paila iti milagraw. Anya milagro asasawam, Lala. Ada side karyaw, nanang. Anya sidecar asasawam, Lala. Nayunam iti litra kay ginagan ko. Lalakay? Wow, nanang. Saan ka day alalaki yaw ni Tata Ambaw? Ha! Nang ibigin kita marami ang nagtaka. Anya lakit din ni Tatang, nabartak manin ang nagawid. Sungaron ti pagragsakak lala anak ko. Arak is life. Ay, naulaw kayo, Tatang. Talaga naulawak. Kaputan nakainuma ka nga raw. Saan aday ta nga ulaw ti ibagbagak? Anya nga raw. Gapo iti nalabos a panagin inom yo iti arak. Yal alis dan ti alipuspus yaw. Sino ti magyalalis iti alipuspus ko? Ay basta, no di yo pa'y laliklikan ta aginom iti arak, ang mga numaladawon ti amin. Awan ti kanununga kada kayo, Tatang. Tilaang maibagak, agbaliw kayon itata na sa papay. Talaga di ka mawatan ah. Maawatan yun to ti ibagbagak, no makita yo ti ebidensya. Uray ka. Anya tararamidan dahil lingkan ang budita waiting shed. Apay nga dadan dita. Inagkan ni ambo ni Ileng. Naglisto-lipstan. Ay, nagitiawanan bain. Ay, paiman. Anya tiket asawan na ito'y Ileng. Ambaw. Hay, di kan kayat. Asawa umong jay arak. Saan nababalin? Nagsakit tinakam ka. Basol mo matlaang, no di kan kayat. Di naktopay pampansinan. Ay, pasensyakan.
Siya kon ti kayat ni Ileng. Tanugag to pa'y dataro pamambaw. Ay sumurot akong kiniambaw. Ay, saan tayo pag-asimilang? Di nakisuksukat. Ay, agmamali makaon. Diyan kaya arak. Ay, si kanti pang pagrunak. Bagay, pagawanin na ka na. Ay, pagawanin na ka. Ay! Indalupisak mo matan. Ay, agawin tan. Di ka sumursurod ka ni Ambaw. Pag-asim bagay, tagsing-sing pita kaon. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinauluan. Sidecar! Dito'y drama tayo, Anyalaki Dane! Anyalaki Dane! Ay, nagdanas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ay, kwa, awan, ara, bakit? Adayay, bagak, ket awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din ne, bakit? Ikamanan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka, kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga mag, kaskala na asinan apaltat, di ka makaidna. Ti kayat mo, ag sursur kalatan. Sa dino aya ti papanam. Mapanak agkuliglig. Mapanak ag kulkuliglig. Hoy, irong abara irong. Ha? Maduktalak laeng at dababaem. Ka iti muscle kaw. Anya, Papanam irong, rabein, rumwar ka pailaang. mapanak agkuliglig, ara, bakit? Ay laklakayan, ag kuliglig kay ti rabay. Tasan na napudot. Andamot silaw di kuliglig ko. Bigat aldaw kun rabi ka mapan ag kulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas ti kuliglig. Anya, nagganas ti mapan ag kuliglig kunam. Ati kaya ko sawan, nagganas ti mapanag kuliglig. Nang rona no at damakang malmo at tukak. Anya, Wen, nagdadakkel ti tukak idital talon. Barbasan pa at tukak. ay laklakayan, at daayamot barbasan atukak. Ada. Awan! Ada. Awan! Ada ko naklangaroten. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si kairaw. At daayamot barbasan atukak. Jak pa'y nakakita. Sika ti saan pa nakakikita. Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya, Ada pa'y tukak ngagtagoob. anya, at daayamot ag tagoob atukak. Ada. Awan! Ada nga ron. Awan! Basta ada ko naklangaroten. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day tagtagoob atukak. Ay, kwa. Saan na mabalin? Tapay asaan ang mabalin ngay? Saan nga agtagoob day dya tukak? No ada sa bali ang makakita kan kwa na. Anya, Dat lagday jay. Siyak lati pagpakitaan na. anya, ay laklakayan. Ay, dito yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidaan ta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi, nagbangsit ka. Ay, nalipatak ti nagdigos. Ay, naglibasak namin ni Jebalay mi. Amumatan ti ugali ni Ara nga asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Idi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew! Apay ang nagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shh! Di mo pigsante ag sa umila bakaet. Apay aya, Idepam data flashlight mo. apay nga idapa ka. Basta idepam data flashlight mo. Sige, idapa ko na. Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay,
Di mo makita day takuliglig ni tatang. Apay day ta kuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung baga. Ay. Nag-happy trip damatan. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo tatang? Kape, gatas, wenno tsaa? Di ko magatas, pilo anak ko. Ay kitwa na tatang. Mila bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. O sige, 1. Urayan yung jay gatas tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna. Sakbay nga agawid kayo jay balay. Wan pilo. Ay, nabannog ka na pan nagkuliglig iti rabi. Mas dawak ang amin kada kayo tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig. Para bangon matain no agawid kayo. Naglawa nga minyo kulkuliglig, anak ko. Iswahay na nabannogak. O, adto yung tigatas mo, tatang. Nagyaman Mila. Ala, agigup ka iti gatas tatang. Tapno saan kay amadray. Anya amadray asasawam di tapilo. Ay, kwa. Awan, tatang. Lipatan yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka mat-ara. Irong lakay. Ay, saan kalagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa iti buhok mo. Irong lakay. Saan kala nagpakolor iti buhok? Nagpapedicure ka pa'y. Irong lakay. Saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa'y. Irong lakay. Naka-make up ka pa'y tinaposkal. Irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, babuyak aya. Si Kamet, di kala marabakan. Saan aga po tanalukmagak kat babuyakawn. Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangana. Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangana babaay. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay. Huway, pari balkot. Kasla aburido ka pari Irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla. Ada mo ni Ara sikretok. Anya? Ay magasanganak iti panagsasaw na pari. Ay, amangan no amuna meten nga dakulkuligligam iti rabi pari Irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari Irong. Karuprupanan ni Aramina nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikini na. Kasla balasang akapuros no umisam pari Irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adye paldana no agistorya. Anya? Ay rumwara kon bakit? Ay katrumor kalata alakay. Mapana kon Mapan kalata alakay. Lukatamon tiri daw. Ay katlo katamlata alakay. Ha? Na. Inusubumot ng tibadom. Ay, salimuutin na. Iso nga inikat ko tibadok. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sanak sa narumwar. Ay, kunak manod na papanam. Ay, narumor ka kidain. Saan matkit diyan napatag ti papanak? Nakitam lang ti ka, di mon kayat ti rumwar. Sana ko narumwar. Agin narakop talangin ngagpatpatnag. Ay, manjak. Anya? Ay, narumwar kan. Ang mga nuor-urayin na kanjay kasi narakmaw. Iya? Apay, adi ka matagtagari, labi-dabi. Kasla nga minen, ada mo ni Ara nga asawa, labi-dabi. Anyangay day tanga amo na, labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta.
Very good no kasta, labi-dabi. Apay anak ko na ma, very good. No agsina kayo kini arang nga asawam, datanton ti agden na. Ha? Nagganas pari irong. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo no agpasiksi. Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Uray lagbati ti ayamuom ti bangbanglo na dito'y paraangak. Paggagartamam san ti asawa ka. Saan, mate? Amukbat nga asawam? Eh, nagturungan ti asawa pare. Nagturong mat di tadaya pari iraw. Mapan nga taay di bangkagyaw. Anya taramidan na ibangkag minghay. Awan pa'y matbo nga dagiti natang me. Mga no adala na patag nga ramidan na ah. Pumanas siyar mat da bakbaketan. Sika nga pari iraw. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa pare. Amok ah! Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni Labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay, nagparparang pa'y dayta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay. Anyat araramida mi jay daya. Ay, nangibagakan ka amap-mapanak ijay daya. Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax alakay. Anya, mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Wan alakay. Saan lang amapan ag-relax ti aramidak ijay bangkag. No di kat mapanak pa'y ag-work-out. Anya nga, ag-work out. Agtugaw. Agidda. Anya, Pariraw, asino ti sapsapulam? ni bakit ko ngay pare. Nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya, Surutem lata ijay daya ah. Amangan no adda ijay ni Ara nga asawa ang pari iraw. ay, anya nga itiramida na jay daya. Diyaka mo ah. Nagpintas mo ta nakita kita nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawak. Ang mga noda sa baling araramidan na. Ay. Ay, kunakat nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan. Di naksurutan dito'y iraw. Sino nga ro ti Rorayem dito'y? Ay na, nagbangbanglo. Nagpapintas ka pa'y. Or-orayak, jay mga rado kanya. Anya, mangarado kan ka kunam. Wan, irong. No adda kulkuligligam. Addamit or-orayak ang mga rado kanya. Ay, saan? Agawid tan. Ay sana mabalain. Apay, si kalaang ayat makabaal. Ha? Ay, saan? Di mo aramidan day ta. Ay, kwa, ay, bakawanan na kon. Ay, Madi kaya't kumit nga raw nga da mga rado kanya. Ti amom nga takit jak ang mga dababaim. Ha? Unfair ano kasta irong. Si kalangan nagragragsa. Ha? Syakmut Ay, bakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babaik. Ay, basta di ka agpapaarado iti sa bali. Ay, yakayat. Anya! Ay, pangaasim. Bakawanan na kon. Ay, agsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.